Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sareng Mang Dimas. Yo, asih Sunda. Tong hilap sampai nonton, pokoknya mah klik lah tombol subscribe. Enak orang keur menikmati indahna lain di lemur orang ya, orang keur biasalah. Enak lain mudik soalnya naonnya. Lain mudik sih kumahanya pokoknya mah lah keur ulin di tempatna lancek orang buka lancek kan dimana di Parung Kuda. Nah enak kan tempatnya indah kan di mana. Jadi enak orang merasakan mentari pagi. Yo pokoknya mana hayang nyaho mentari pagi di dia. Pokoknya mah indah. Yuk tontonnya. Sip. I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. And everybody knows, and everybody knows you feel the same way as I do for me. I'm feeling good with you here right beside me. I'm feeling fine. Keren pokoknya mah. Nikmat lah pokoknya mah tiis jadi mah indah. Khusus kangen marane enak kudu make masker. Payah nanya kudu pokoknya mah di semet ayeuna kudu pisan dikudukan pakai masker. Mata kan orang di mau masker cuma tadi pakai dah udarana keur segar supaya orang yang merasakan gitulah udara segar gitu dah. Karena landilan lah tadi orang dipakai pas di jalan emang kuduna gitu kudu dipakainya. Nah kangen marane mun kemana-mana tong hilap maskerna di barawa pokoknya namanya barawa terus kemana-mana. Soalnya aya eker di istilahnya diwajibkan, terus diwajibkan lah itu pakai masker. Matakan mun kemana-mana tong hilap masker bawa ari helama eta mah tos kuduna pokoknya mah masker nu intina mah eta masker ya nama. Ya mudah-mudahan aku karena ngajaga gitu nya tereh eueuh lah nu ngaranna COVID-19 ya mudah-mudahan lah aku karena rakyat Indonesia sering jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Alhamdulillah nanti juga hilang sendiri mudah-mudahan aja setelah lebaran ini. Oke. Mau nama kange mana nih? Anu di mana we ayana? Tong hilap kamana-mana pakai masker ya. Masker. Kadang geus kudu pisan ya pakai masker, makan naon. Pokona malah yuk orang raramean di tinggalikeun we geus lah gila. Vlog ya. Orang mah seger pisan. Nah, mantap pokona mah. Di dia ye. Lokasina orang keur aya di Parung Kuda Sukabumi. Nah di Malang cek urang ya. Cek urang soalnya enak ke dia di Parung Kuda jadi orang nyusul ke dia gitu. Orang menikmati we namalah pokoknya malah. Yuk, mantap. And everybody knows, and everybody knows you feel, and everybody sees you keep on running away. And everybody knows, Yo, and everybody knows you feel. merasakan nikmatnya mentari pagi. Yo, man. Kapan sama si Sunda tim. Pokoknya malah gitulah. Orang ulin nge-vlog bareng. Terus nama orang menikmati orang jalan-jalan lah. Jalan-jalan itu pokoknya mau kumarah sana di sawah ya jalan-jalan itu aja. Ya kamu nanya. Lu indah tadi ya. Orang gitu sorangan orang itu aya tuh. Ali tuh. Lian Putra. Oh, saya. Lian Putra. Saipul. Iya Saipul ya. Saipul. Oh, jaketnya anyar. Tas Saipul bogan jaket anyar. Pokoknya mah eta mah khusus jeung marane anu resep kana distro anu original pokoknya mah. Orang tanyakeun ke Saipulnya nanya. Yuk orang tanyakeun. Pul, dia Pul.
Tepuh tak contohnya jaketnya ya tak jaketnya keren pokoknya mah jaket non teh mau disebut teh jaket RR jaket RR pokoknya bisa lah dicek di non teh di non pokoknya mah @rodrebel cek IG-nya atau hilap dirinya pilihan pokoknya mah diserang ori wugo dirinya wah mah gagal pokoknya cek yo tak guys segitu lah pokoknya mah ngevlog urang yo pokoknya mah indah pisan kan indah pokoknya mah guys lah pokoknya mah segitu lah urang pamit Mang Dimas tim di Asis Sunda tim pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.